Jadi Yero mak kue dena wadi macam-macam te reke lalu camba poli dipandang. Kami memang. Nah sabak mega monye. Ayah Mega sih. ceba. Iya iya iya. Jadi angkat tuh koro lalu nih teh koro makada jangan sekali-kali dikasih makanan. Iya iya iya. Ya biasa baca. Iya, jangan sekali-kali dikasih makanan karena bahaya. Magina bahaya, pura terjadi naseng. Angkat tuh boleh pandang melini roti marus melito jalan kote. Ya. Membregana nanti jalan kote si kantung-kantung. Melito ni roti marus. Nah dia nule manu riki na berberan kulan noto. Dia nule teman rero jalan kote membregana. Ya. Jika mau panas sesan. Di pas riki si lampu di kuro. Ya ini ondro naro ini. Nah di puriru. Ya. Jalan kote igana mega. Wah, betul na ada pureng. Ilan luku ano cibai. Ya. Pokona kami tu na ciba na garu puno puro anu kutuyolo makatani kutuyolo wali-wali untuk puno cibai ro. On pecahan ro. Kadai anu ajar tak timpai. Jalan mu timpai. Iya mu timpai nasa bahaya. Jadi timpai. Tapi kata macacar ke kurilan ro anu. Kurilan nau tu berada timpai nih. Sana magagat tuh. Iya 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 iya. Di sana na timpa yang karena diajak dia lalu pasti mati gitu pak di kue jemonya nama makat ulu nih jemonya Ya. masa di timpa nasi nah tadi aja mau mati gitu pak nasi kan jemonya mana makan di sana na timpa cili rumonya kadai ladan nafi Ladana melo. Ketemu lemunya melo ada di. Wasit tahu mi. Nih kayak tambahan itu cerita. Tidak ada hikmah yang bisa dipetik. Pokoknya di sana.